Kod Tijaga u domovini Božić se već proslavio. On je međutim u Srbiji već 7 godina i navikava se na načine na koji Srbi slave novogodišnje praznike. Ja mislim da je božićna tradicija ovdje u Srbiji jako izuzetno lepa. Ne može se uporediti sa ono što se radi u Brazilu, jer u Brazilu nekako Božić je baš onako porodični praznik gdje nema sada neko slavlje, neka proslava po ulicama kao što se vidi ovdje, božićna vatra, pa paljenje badnjaka. Ja sam oduševljen vašom tradicijom. Srpska tradicija dopala se i Raulu. On je rođen u Gvineji Bisao, ali je već 30 godina u Beogradu. Kaže da se običaji zemlje odakle dolazi poklapaju sa brazilskim, odakle je Tijago, ali objašnjava da je za vreme Božića u Africi najbitnija trpeza. Kod mene je prinač je glavni, kao hleb ovdje. Kuvaš prinač, tada već kuvaš ga malo ukusnije sa uljem, pošto tamo ne može svaki dan sa uljem, ali taj dan sve ono što najbolje imaš, tada se uloži i u sebe i u hrane. Tako da, a mi nemamo raznovrsne hrane. Tada se jede pile ili prase, može i goveda i sve. Bitno da je taj dan sve to prži u ulje i da bude ukusno i mirisno. Različitih datuma i Deda Mraz obilazi kuće. Deda Mraz na portugalskom u Brazilu se kaže Papai Noel i on je lik vezan za Božić koji se održava 25. decembra. Mi kao deca uvek smo voljeli najviše to što vi zovete Badnje veče. Kod nas je 24. decembar kad se otvaraju ti pokloni i onda ja se sjećam kad sam bio mali nisam mogao da spavam, jedva sam čekao da se provodim tog dana. Na srpski običaj oba sagovornika su se vremenom navikla. Na početku je bilo malo teže, ali uglavnom zbog snega. Jeste jednom Brazilcu nevjerovatno doći u Evropu i ovdje slaviti Božić i Novu godinu, jer tamo svi asociramo decembar i januar na jako topao period godine i eto, uglavnom Brazilci za Božić i za doček Nove godine okupljaju se negdje na plaži, negdje na otvorenom i ne nose toliko jakni, šalova i tih stvari koje se nose tokom zime. Onda za nas iz tih krajeva sneg, tada kad smo mi tamo samo u slici vidimo, a sneg je ovako. I onda kada dođemo ovdje stvarno to doživljavamo i prijatno i neprijatno, pošto to zanimljivo. A neprijatno, pošto mi nismo navikli na tu klimu. U Argentini božićni običaj je da deca na kućnom pragu ostave prazne čizme. U Češkoj veruju da je baksuz ukoliko se sveće za stolom ugasi, te tako paze da gori tokom celog dana. Deca u Engleskoj idu od vrata do vrata i pevaju božićne pesme, dok se u Indiji kiti drveće manga i banane. U Srbiji se badnjak unosi u kuću, pravi česnica i taj dan provodi sa porodicom. Bilo pravoslavni ili katolički, Tijago i Raul čestitali su svima praznik na svoj način. Feliz Natal! Com muito amor, carinho e para ajudarmos uns aos outros.